Moatlhodi Bekisisa Mnguni o ne ka boripana a rebola katlholo ka nako e kgotlatshekelo e ne e tsweletse ka tiriso ya mafaratlhatlha. Mabaka a thebolo katlholo ya gagwe ya bofelo ga a ka tlhagiswa pele ga kgotlatshekelo. The order is as follows. The following order shall issue. The application is dismissed with such costs to include those occasioned by the employment of senior counsel. I hand down the judgment. Moeledi Dalimpofu yo a neng a buelela moporesidente wa Maloba o ngangile ka gore kgotlatshekelo kgolo e na le dithata tsa go ka thibelwa ga go tshwara ga Zuma. Ditlhopha tsa molao tse di emetseng Helen Suzman Foundation, Commission e ka ga dipatlisiso tsa go gapiwa ga ditshwetso tsa puso ga mmogo le motlatsa moatlhodi Raymond Zondo ba kgatlhanong le se ka gore kgotlatshekelo kgolo ga e ka ke ya tsena mo mererong ya kgotlatshekelo ya molao. Yes. I don't think there's anyone who can argue that your lordship does not have jurisdiction to issue a suspension order in terms of Section 172 of the Constitution. If there is such a person, then they will be hugely mistaken. If one looks at the text of Section 173 of the Constitution, the text is inherent power is the heading. The wording is the Constitutional Court, Supreme Court of Appeal, and High Courts have the inherent power to protect and regulate their own process and to develop the common law, taking into account the interests of justice. Morago ga sobolokanyo ya dingangisano tsotlhe tse diragetseng katlholo ya moatlhodi Mnguni e ne ya dumelelana le bobedi ba babueledi e leng Ncukai Tobi le Max du Plessis. Mo go yona katlholo e moatlhodi o sweditse ka gore ga kgotlatshekelo e ka dumela dingangisano di tswelela pele di tlile go kgoreletsa go khotliswa ga ditshwetso tsa semolao. Tsweletsa gape ka gore lekwalo kopo le le dirilweng ke setlhopha sa molao sa moporesidente wa Maloba le batla gore kgotlatshekelo kgolo e inaakanye le maemo a sa e tshwanelang.